Ya irorogo dedemi awe kira erami fauhahau dede andel kelowalangi sabelum roy bagira erami hafefu bah keriso Yesu masuno mai buah de amani amoni menova omasiu banotolal tehe gemarugi nomo buah dede masoaya banotede babangabuli Yesu keriso bazoru baya eda aga omasiga maabusoi eda aga taromalima ya uga johe defe mabage hau walai be ba ahon dede pada Yesu Kristo no mangadega yadu irama ina talifu senyo masih ba kejohe Yesu Kristo paneretede panahai Yesu bazoruko siwam bawa silima 2000 adola alfa taromalilo walangi sino tefaanan ko da baperikopen BNKP aheba jisambua PGI oriba zuraluka faza dola alfa ayati alfa bla alfa irugi ayati 15 tel oriba zuraluka faza 12 alfa ayati alfa bla alfa irugi ayati 15 telu dan termasuk ia secara nifagema-gema dan berege menurut ayati alfa bla alfa bayi manekera daeni wa kemi mesodo kemina waletola le iterefefu jisoba zura komisa ande kemose baba zura zama ele baba zura zinuna bang kegu ande bayi manekera simana bazura sanaga pamakau keriso pasimau somoroga ngazimate bano ibu kitelu nganu bayi bakal wa malalini era-era ba fange fahore ba doinia bani hafe misa ni berentai ke Yerusalem ayat 11 siwa bau fatenge bakemini fabu unamagu alo baya ami basa hono bambanua irege note abele ami fa abele ane moroi siau 50 ba bare ba mahom nia ya ira ba aheta ia khura ba lete tule ba kusani soira manuno lowalangi simana daruman lowalangi sino tabaso somuso tede sohau tede yaita so erenusia ia amin. Wai damaina fefu shalom ya amoku tasuno taibwa doi lo walangi
me so mana ita bare wa aha ke dunia sila mamale-male. Ira ama ina ni omasi irugi ma eron refi tatere tededa re ama Yesu yawa bazaruku. Bafadu dedegu natasofu keda hadia mau muso dededa babe ama Yesu bazaruku. Berinde keda tema mangke ade meno manahai Yesu bazaruku baso musuh derita. Yesus terangkat ke sorga dan kita bersuka cita. Tarong mege pada romalilo malangi pada iduna me ifuli ifatika badodora. Bere baju raluka andre dua kali forma ia fura. Bajura matai osa oya kali. Jura mareko osa bajura yawani. Tapi bajura luka andre dua kali. Sekali me soji darua simoi badana gemausa. Aduna-duna ba so iya fau ya khera. Hali dodora meno mau so Yesu. Ba iso fu khera iwa. Hadiani fau gosini dehana. Hadia zalua. Amane kenya mata. Hani handa uga ane no so badana Judaya badana Galilea ane. Bahana lo ila hadia zalua da. Ba ifatuna-tuna khera daromali. Moroi bajura moje bajura Yesaya balumana la ila nasaba ya iya dau ofeta danya ira baju sambuana hiya ba I ombaha usukura daromali ba ibe era roti ibe era nagu ba benate boka horora pala alu ya saila hadu ya iya abenala mane ando mege me fahu iya khadani hadao hula omuso sai dododa hula humia si bai dododa bai fada odania moi ia bagalilaya pada odania menohulo dan fahal maka mohede dia dora ira ama ina ni omasio hadia fa iwa te madaa fe maso Yesu fe ama Yesu bazorugo omuso dododa ira ama ina so telu fosato tabagini ya tededa malko daromali andre berme kawae no tunggu Yesu banata no mate tatoro tededa bajumat agung no mau so iya bapaska efamu wongi malko ando tatoro tededa meyayawa baso lala ni tero Yesu da ahori moguna tapi fausata zuidaa ya iya yang menyayawa bazoru ira ama ina sara haba tola menyayawa bazoru be badae Yesus sudah bangkit bermeno mau so iya moribangai jimate namba da mano mena so iya balevato si mane ni kehendaki daerah sebuah si mane ni kehendaki da sangila amakoita ira Herode pada mana so ia balebato tatulei ila meyawa bazoruhu jadi beremeno mau so ia moribangai cimate ando dania mo awai halunia ba mui ia yawa bazoruhu natabaso Luka 12 ayati telu badae iwae ba me la fatuna da la fatuna tuna bisa pano mau so Yesu ba iwae ba so mano Yesu ba hunera baka jadi bagina telah fatu-tu tedera la fatuna tuna bera le manana sama nabaha badedera pajino iwae khera Yesu wadania mau sunda omoroi bangai jimati. Ya. Petero mana ragu-ragu iya. Ewai tarongo megino tebe moso Yesu. Ya iya dania jogugi baha balebato. Ifazawa nuha lo hadu sai usi. Ya. Padahal me auri Yesu petero jile
ambo babo hede veteroji le ambo fadu dedo ahija menomate Yesu sokhnya keraguan ira ama ina da ada nia ifa ele ia kera Yesu meno informal ia kera bayo bada tomali dodora ba atawira lawai behu ni ilah. Coba bayangkan padahal mege ofau kera Yesu tapi memang dia bagu taluara me ai famoso ia tokea atau balawalinga behu ia adia berda no olifu ira ni wa Yesu kera no abu dedera meno mati Yesu no taya mamatira no taya manotenara permege meso Yesu bangaira abolo ira ya meso Yesu bangaira barani ira meso Yesu bangaira te bener kijong nakora meno mate Yesu abai padahal ila fa amate Yesu no so bajura goroisa no so bajura Yesaya no so bajura cinuna ahori tineduna badam bajura Daniel mana yo bakal badam wa le amba ba abele mene Nebukadnezar tapi so Daniel razoan memangifi Nebukadnezar so patung sebuah hogonia anaa tangania famatotoania fira otonia tou tembaga batana liat paso manegara sebuah moroyawa sile itu lihat tanganiha ilange patung dae ba ahori tere gana megeno fira megeno siol megeno tembaga to bali am paiwa karadao dania pamanoi ebua sibai balu aitu wabeleni itu sudah gambaran nubuatan kedatangan Yesus tapi lo itu tedera ira amaina ada metokea ira atang ira lawai deh jiwai bagu talua tahun iwa tu mahai le mana fadu dedeg na le na ubabaya tangania ubabaya nosunia bale fadu dedeg dadanya meno ibu bago taluara Yesu bayo kenia Yesu ya itu abai aini tufa ira ama ina daw say behede Yesu ya ahou di fadutele ele ila iya horoni bara meno mauso Yesu ira maina watola mo iya bajorugo umuso dada Bere dengan femoso Yesu terjamin wamatida. Babe mauso Yesu le aitu banotonada. Itu dia, di situ puncaknya. Jadi yohe geni hasamati dao. Igogohe dao. Le sitola mangai kenia dao. Bere famati fanotonania jangan aro dao. Ba itugui o masih lo balai. Fa abele fa obo wadode masuknya bere wa abele be mauso Yesus adia ialani nasa ita fa amate lo sai bere fa amate hate bawan ruhu pamogame fa auri sinon fa bukheda Yesus Kristo si dua ira ama ina bere melo balangi iya sakali te Yesu Kristo batolama iya yawa bajorugo bermelo balangi ya iya juga sorugo ya iya sama ter kedia babel lemah malu ibu dia daa ira amaina masih banyak yang mengkhawatirkan meragukan faal balangi Yesus Kristo Lazofu mana ngautonia, lazofu mana bisa batumbunia, lazofu mana bisa bamatenia, lazofu mana bisa leonia.
Mudah-mudahan lah ada saya pajemaat ben KPBTesa ji meragukan faal walang Yesus. Sehingga lo ragu-ragu ia Bapak mati ke Yesus. Lo ragu-ragu ia Bapak dosa dosa ke Yesus. Waya ia janolo ya ia janee om panoso baboto. Ya iya janee fauris lo aiti. Ya iya jamu fanu be. Ya iya jamu fanu fabel so gudigul. Bereme lumayan dia. Manisi gahe ne na iromo do Yesus. Manisi gahe sila atulo todo na iforma uba atulo niya Yesus. Bereme lumayan dia. Bana lumayan iya ira amaina. Itu gumangalulu itakenia. Itu guta ide-ideo itafonania. Bereme lumayan dia. Paginoto ba amatinia atau jika duto demela ila jawali holidodo so gempa bumi so ba alego-lego ba goni-goni bidani si manusia babe mau sunia tebo kalewato ni amoni aduh dodora kasih duhu robalan Yesus Kristus ira ama ina tengani haja nguma ke dalam walani Yesus Kristus. Tapi taromali lo walani sino tarom. Ba irau ia faulida irau ia tudeda ba tafadun sikun. Sehingga fadun dederu daerah tolang kita bagusali mau. Fadun dededa la Yesus Kristus lo walani. Amin. Amin. Luar biasa. Kita teguhkan itu. Ya, kita teguhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Si dua, kalau saudara reamun Yesus Jawa baso, ira ama ina hawa kali bombaso manu-manu niki, hawa kali bombaso ba fena huo, tetap tarong ada bazinu nagoiso. Ya iya ba ihena-genaha khazamati khania bazohu ihena-genahada na ihena-genahada lebih keraguan khada. Coba bayangkan ya, namun kita mena pamedan nota oli tiketa taruh diaw lalu nahada lah ada datang mada. Ira ama ina pesawat andre tebai la tehe mozizio. Tebai la tehe mo dadau balantai. Pernasan ra odo moroi batelo meiga ba gunung Sitoli. Pada mo dadau do pena pintu darurat. Pamudogo-dogo pintu darurat mudogo engselnya beren hanya pesawat-pesawat Susi Air. Ira ama ina kau mane-mane habarato ya tebuka pintu darurat ai pulau tu. Kalau duhi gugei no terhampang ba pintu darurat. Luar biasa ba aga foto. Kewa ai ha 1 jam. 1 jam 45 menit. Tapi luar biasa menderitanya. Dan ketakutan berene mudo-mudo engsel wah bara aifa tola mana ai pada odo miko karena itu ketakutan. Irama ina nalawa ke damu kami ke pameda tarugia wala tinahada. Padahal yakinita no sotike. Bisa perasaan. Pasti mo ko berat. Apalagi na yo koda sabata wa ai towe dania berurusan di sana sama penjual tiket. Rupanya mungkin mereka double. Ya, maka kebaik tolak pura bahasa masih to tempat duduk si kosong tolaman ira ama ina no so tiket dah no so badang ada tiket masing-masing ada tiket dah padu sadodo pamatita tiket ada no so badang ada bahadia ni wa Yesus nalo hadai buah bapa mati dao. Lo
leguna goy. Ya, leguna. Iwa taro maliromalangi bajura Hezekieli amai dola pohon ara semua telah. Ia bayar lalui buah loiseda. Dahan-dahan pun lemoguna. Dahan-dahannya lemoguna. Iwa ada ya idania itataban dahan-dahan ba ibe bagalitu. Irama ina daun yang alu-alui Yesus ko daya da buah hadiah tatu buah pamalalini era-era buah fama ane dododa berme no so nahada yawa ada mamu Yesus baba nehenaga heda namuli so aya balu safuria. Tak coba kami sida. Beremi menyayau paya mangabul. Hadiah sodania da obada. Tak coba kita nyanyikan. Nama mangabul iso ayat itu lagu lama nih. Bernyanyi dengan tepuk tangan. Sambil kita nyanyi dan kita bertanya dalam hati. Hadiah Paula osama sadania. Nama mangabul iso ayat teruya. Ini masih pertanyaan. Hadiah Faudra sama sadania. Bisa natawal. Enal Faudra sama sadania. Bisa itasuf. Enal bajinu nadaso gimangan reda. Faudra niandra babe aso Yesu. Amin. Enal Faudra sama sadania. Oke, tauriawan na mga muli. Mari tepuk tangan dengan sukacita. Menomanya Yesus baca hukum. Pasumin saudara kita. Tangan untuk Tuhan. Lalu ada ipau sudah terdapat di lalu ya. Elabu abu bau sudah terdapat di dalam. Elabu abu bau yang ada bau yang kita. Elabu abu bau pade. Bau kerja. Nalu kau kita dari samosa. Bisa kita. Dahil sudah dahil mainnya, Yesus baca hukum bapa naga na soda, naga na sona hau, mana baga bera gabur, naga na sona hau. Baga cila na hau, naga na sona hau. Amin. Na jauh sudah. Bagi nonton marah-marah sini yang masih omonia. Luar biasa nomonya. Memfaigi, naik have modi, naik have modo, nah
dia waktu karinuka wah so tidak Keba ailo ta ilay bisa sa bahan-bahan niya do. Nahaw ga naut juta, nahaw ga miliar. Irama ina daw ni basi-basi uda. Adia soda niya nahahan. Adia soda niya nahahan. Amin. So, walto sa so nahawe. So nahaw. Boy kusitur. So nahan hada jung sudud sehingga le atagi-tagi ita le aibu ita le asan da bombugi noi hinagis da noi fabu patatu mamati ita padahal so nahan amin dia akan datang kembali menjadi bermeaso maka muguna manutuna kita oh yang awal sama bali ay kababano to na daoy ramayna gasa-gasa rea sumagulidan sehingga hula daw dania no samar-samar na kada na iyaado sinoy hinagyo wala so daw ma no saya ilalaya na iwa daw ni hasay ramayna berarti ladi panutunan niya Naiwa lego saya pila dan atule orang nama mati ta yo bada taya jika taya langera le ilah ada ia fe atul tapi bermea mangabuli Yesus bermea malua banguku bermea soba bangundagu tanah dunia meminta pertanggungjawaban masing-masing baninya maka dao dania waktu baik itu wanita nada oya ifabali ita mena berlamu dede ifabali ita berweke ifabali ita berlama kaumi haya ita awalita baik itu wanita so jimu nasa sebuah masih doa bena tapi rupanya no horita ila bejumange ke Yesus tahu kita coba tulis tahu ya bejumange ke Yesus bejumange nia terus suara pangabuli Iwal ama, ay umuguan na siga ondara dede iwal gay ina, umuguan itu siga heway alawan ng pinya kebali-bali ondara dede oya sibay na sumenal wanuda pasombraw noda la ila dede kebali ondara dede tapi hagas-hagas daw ramay hagas-hagas payo madami ge baho ali tajamasuya bale aka uto beresok ke gubernara dulu pabulo keris ya iya anda bayo betul ikutilah Yesus nyatakan kasih nyatakan kuasa bahwa Yesus sudah menembus kita jadi lekedai menguna ba'atau lemuguna ba'abudon ira amaina telu fosata sinota sendra
Waktu bali wa umuso dedega babe moso Yesus. Bei taraya-rayakan ta tere-tere tededa. Hadiah hari mau hari kami, hari hadiah pemayawa ba Yesus bazorugo. Pahadani sonrada, hadiah lohe-loheda, hadiah jitu bali jaminan. Ndovi fonada sedenya ya terus dededa, ada tahu. Moisu Yesus yawa bazorugo. Tapi lo hari ni sonrada. Ada emak kuadre, bugohe irama ina, wa Yesu anda mamaya bazorugo, to bali fangung so dededa, no mau so ya mau bangai mati. Amin. Si dua bermelomalangi iya, nate ngalomalangi iya, la akan tola mau so ya mau bangai mati. Atau lomalangi agama-agama beira amanina. Lalu si bule lomalangi dan semoga. Jadi kita tidak pernah salah memiliki Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Amin. Dan si telu ya iya begeno. Ibenaga kedana hayawa bazoruko. Enaga baji so iya so ita. Babadania yang mangabuli mama ondraga tanah kenia. Baba mondraga nia da lo taila mahemolu monasui na saramawate. Kita masih hidup di dunia ini berbagai proses. Tapi ai Tuhan tenada. Ya aroma matida, ya itugu tanah dunia kita irugi sila itu. Da alasan wa muso dededa babe mauso. Baba Yesus jawa bazo. Si manis kan badoi. Misuno malangi ni anuno. Misuno rajo ada ni anu. Tak wajah aja kita bagi manunu. Memang sobi jumu soto de basobi. Ai khotbah dah bahasa manu. Tapi artinya kita ekspresikan, kita nyatakan bahwa kita memuji-muji Tuhan yang besar itu, yang luar biasa itu. Maka kita terus segera pe amunia ya mazuku. Endongalida sinuna sebelah itu ayat itu dia misuno alani misuno rasoade bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Lo itu Bapak Nuno lakukan semua. Kalau mana sama saya. Nós vamos ter rumah, bapak sudah dema, menemui yang bahasa. Lalu menemui yang bahasa itu, satu itu pada dema, tiga malam. Bahaya soalnya, nohau kari fakir bara, lesio amu ayu, wayes soalnya. Loma lagi serupu, mereka mengambil nama Bapa Mater serupu Bapa Mater Ulitana. Ada abu pada kembali yang belum lagi. Soalnya, madonna nanti seorang tolong bapak sudah. Yang aku ilmu tak ada segala sesuatu. Nah, boleh dah baca itu. Ya, mana tu tenang pun. Solo tanah. Tanah pada rumah ini bagi hal yang boleh. Nah, Allah tidak bahasa. Hanya sama boleh pada Yesus. Ya, nomor.